punya keganangan. Lawan ang kurus karing bahari, dicari anak imak, bulikakan sandal jepit bahari jar. Sandalnya sudah di penghulu, nyawa kede mau masuk grup jarzak. Senang oks bisi kawan jujur nih, kada main belakang to ya pasti. Bila dibawa urang napaam, bila di kick napa jua, kick Fifari banyak omong. Supir kawan makan daging dong, kasih-kasih nih, kena mekut bahurang kini. Kedi jelas bepandir napa si dini, mabuk berkacamu habang mata tuh lihat. Lambat kada jadi dah, guring aina Saraja Imax, mengaku aja awas lagi mendoktrin. Kelonda cukur bulu mata SpongeBob. Tuh lapar hendak makan soto Makassar. Nah makan bahan cikinja, pantas kada terlihat lagi lah. Lawan kuja kada bepamitan ya. Maklum bekas pasien dulunya masih dalam pengawasan wahini. Kangen banarkah mentah sembahyang akan mangainya tuh. Bujur jar menteri agama nih, jangan mengikuti tantaran jah. Kika jamang perajuan lo, apakah sambat semalam nah. Bah, jangan ingat wah pokoknya, jangan sampai six pack. Ketujuhnya kan tuh kija. Grup ini gila tapi nyaman jua. Bila dibawi urang napaam, bila di-kick napa jua, kick Fifari banyak omong. Supir kawa makan daging dong, kasih-kasih nih, kena mekut bahurang kini. Kedi jelas bepandir napa si dini, mabuk bekacamu habang mata tuh lihat. Lambat kada jadi dah, guring arena Saraja Imax, mengaku aja awas lagi mendoktrin. Kelonda cukur bulu mata SpongeBob. Tuh lapre. Lambat kada jadi dah, kuring aina Saraja Imax, mengaku aja awas lagi mendoktrin. Kelonda cukur bulu mata SpongeBob tuh lapari. Makan coto Makassar nah, makan bahan cikinja, pantas kada terlihat lela gila. Lawan kuja kada berpamitan ya. Maklum bekas pasien dulunya masih dalam pengawasan wahini. Kangen banarkah mentah sembahyang akan mangainya tuh. Bujujar menteri agama nih, jangan mengikuti tantaran jah. Kika jamang perajuan lo, apakah sambat semalam nah. Bah, jangan ingat wah pokoknya, jangan sampai six pack. Ketujuhnya kentuki